Ngiyalibingelela bathandekayo lonke kuleli kota elitsha, ikota elisiphathele udaba lwezingilosi ezintathu emhlabeni wonke jikelele. Okhuluma lani umfundisi uJesu. Salibonani sihlobo esithandekayo, samukelana sibonga inkosi ngokusithungamela kukota elidlulileyo. Singena kusifundo sethu sakuqala. Mina engikhulumayo uAmos Maforo. Salibonani mahlabezulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga nthemba liyabusiseka ngezindawo. Singena kulona le ikota sikhangela amaqiniso akulesi sikhathi. Okhulumayo nguKlainos Maphosa. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu asinike elinye ithuba lokukhuluma lathi ensukwini zokugcina. Okhulumayo nguMisisi Esimhlanga, asicimezeni sibe lomthandazo. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga njalo elinye ithuba lokuhlala phansi sifunde ilizwi lakho. Sinxusa ubukhona bakho kuyona le indawo, sicela usithungamele, usambulele imfihlakalo yensuku zokugcina, sinike ukuqedisisa, ubususinika amandla okukuphilela kuzona lezi insuku zokugcina. Kumpikiswano enkulu esiphakathi kwayo, sidinga amandla okunqoba ukuze siyehlala lawe ezulwini. NgoJesu siyabonga, amen. Amen. Siyabonga njalo bathandekayo ukuhlangana lani kuleli kota elitsha. Siphuma kukota lapho besikhangele khona ukugcinela inkosi ize ifike. Amen. Ngileqiniso bana lesi sifundo sathi singene phakathi kwaso sizakudinga bana sisikhulekele sonke, sizinikele enkosini, sifundisise lumbhalo ngoba isifundo sesikhathi sokugcina indaba ezintathu zomhlaba wonke jikelele. Namhlanje ke sawukhangela ke isihloko esithi uJesu uyanqoba, uSathani uyehlulwa. uJesu uyanqoba, uSathani unjani? Uyehlulwa. Ngizawunxusa abana hleli sifundele indinyana yakufundwa ngekhanda. uSamulo 12 ivesi lika 17. Ifunda kanje: ngakho umgobho wamthukuthelela owesifazana, wasusuka usiyakulwa impi lenzalo yonke yowesifazana. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu babambelele lakubufakazi bukaJesu. Umgobho wema ekhunjini lolwandle. Siyabonga bathandekayo. Uma sikhangela lesi sihloko uJesu uyanqoba, uSathani uyehlulwa, sibe siqathanise le ndinyana yokufundwa ngekhanda. Kumele siqapheleni kulesi sifundo saleli iviki na. Isihloko lesi siyathathekisa, sikhangele isikhathi esiphila kiso manje. Ungakhangela ibandla lisuka lapho lisuka khona lisiya lapho liya khona. Yes. Sihlanganisa le memory text yethu esibadlileyo le ukubana sisempini. Yes. Umhlaba ungakadalwa vele impilo yahle yasungulwa. Esikuvezelwayo lapha yikubana sisempini kunjalo. uKristu uyanqoba, uSathani uyehlulwa. uKristu wanqoba, uSathani sewehlulwa. uKristu ulokhe enqoba, uSathani ulokhe sehlulwa. Yisihloko esisinikeza isibindi ukuthi singethuki. Loba singahlukumezeka sihluzuke, asibambeleleni sime isibindi sikwazi ukuthi thina sisohlangothini lwabanqobi, esilaye esilabo banengi kulalabo esilwa labo. Siyabonga. Ufuna ukutsho Bengifuna ukwengeza ngithi ibhuku likaSambulo njengoba uMaforo esethintile lisinika impendulo yembuzo yalokho esiphakathi kwakho lokuthi kade vele izinto ziyaphetha njani. So nxa isihle sithi uJesu uyanqoba, uSathani uyehlulwa, uSambulo uzasambulela ukuthi kade konke lokho isisusa sakho kwasukela ngaphi
imbangela kuyini njalo kuqhubeka njani. Usethintile umaforo ukuthi uKristu lokho eqhubeka enqoba njalo isiphetho siyini. Ngiyake ngithande mfundisi ukuthi nxa sesihle saphiwa abebhora nxa iscoreline sesisazi kuyasinika vele kasethuli. Hayi kasethuli ithimu aziqala ukuhlohla nxa ama-supporters ame phezu kwezitulo kuchaywe ukhwelo kwenziweni but nxa esikwazi kuphela ukuthi uJesu unqobile uSathane udliwe asilalutho lokusala. Siyabonga olakho ukukhuluma kulokho kade bekutsho. Ya ngizangezelela lapha ngithi mina uSathane iside sanqotshwayo. Nxa sikhangele khona lapho sikhangele ukuthi sisemagumeni vele sinqobile antu bethinta ngendaba yebhora lapha ukuthi nxa sisemagumeni obviously sabe sile upper hand kumbe sithi siyabe silama supporters already amaningi. So lapha sisathinta isigaba sabo Gideon. Nanzelela ukuthi uGideon impahamba kiyo yayilabantu abalutshwana. But ngenxa yokuthi uThixo wayesehlangothini lwakhe yikho kwenza ukuthi banqobe. So lathi kathesi sisempini efana nayo. Ungakhanyakala ngathi siba lutshwana kumbe sibancane. Kodwa impilo ekudala uKristu wayinqoba. Siyabonga ke. Usehle wathinta okunye okuqhakathekileyo lapha ukuthi oGideon banqoba impi yamabutho amaningi bona benjani ebalutshwana. Kuvele kuyenzakala yini ukuthi ibutho elincane liyenqoba ibutho elikhulu? Anti njengobana esithilo Gideon yethu lapha mfundisi uSathane wasuka wakwenza impi lebaseleyo benzalo kuthi ukuthi liqembe lincane Yes. ngitsho ngabaseleyo. So like njengalokho uMaphose kuthinta ngithe ngicabanga ngathi embalini kaNkulunkulu Powerful. Kakukaze uNkulunkulu anqobe vele ngebutho elikhulu. Amen. Yikubona indaba kaElijah eMount Carmel uElijah emiyedwa against the 850 400 and the 450 but wama wanqoba. And indaba yabo Jehoshaphat lingesabi sokumalile kuma uNkulunkulu nguye umnqobi wempi even izimpi zama as physical uNkulunkulu bekungela ndaba ukuthi ibutho likhulu kumbe lincane. So even indaba kaGideon so sifunda ukuthi lempini kamoya yona le esikhuluma ngayo a great controversy akulandaba ukuthi abantu banganayo akulandaba ukuthi insali kodwa amandla okunqoba kuNkulunkulu. Yikho uDavid esithi a horse is a vain thing. Akulandaba ukuthi impi izikhali zinganani kumbe ibutho linganani kodwa i-captain of the host Amen. iyo edeterminayo ukuthi impi yanqotshwa kumbe onguyohamba la. Yes, ohamba phambili. Indaba abayiletha abazalwane sonke lapho ukuthi akunani lokuthi singanani. Oqathekileyo ukuthi silobani. Khangela umfana omncane uDavida unqoba uGoliath isiqhwaga esasilezikhali zonke. Azamtshela ukuthi wena uza kimi nemkhonto nakho konke lokho kodwa mina ngiza kuwe ngegama likabani. So indaba le engizafuna sikumpikiswana enkulu. Akeni balaleli lababukeli ke sikhuleke ukubana uNkulunkulu asivula amehlo sibona ukuthi kanti silwa labo bani thina singanani. Ungakhanya ngani sibalutshwane kodwa silaye nguye wadalayo nguye umnini mandla wonke. So akulo kungasehlula. uDavida wayengumfanyana omncinyane kodwa owaye kuDavida owaye lo Davida mkhulu ngeke sanqotshwa. Yikho lapha kungajongo ukubana umlilo nguyonqobayo kuthiwa onqobileyo nguJesu. Umlilo angaba lo Jesu uyanqoba. Sisodwa singeza ke samelana lalesi sithi kodwa singaba lo Jesu siyanqoba. Kungakhanya ngani sinqotshiwe kodwa sifi sanqotshwa ngoba silaye owamnqobayo ezulwini wabuya wazomnqoba lasemhlabeni. Zakuchaza ukuthi wamnqoba ngaziphi indlela kulapha emhlabeni siqhubeka siyapha. Uma forum kubuza nxa esithi
nxa sichallengeana ukuthi sicele ukuvulwa amehlo sibone ukhumbuza indaba kaElisha noGehazi ukuthi kwelinye ithuba uGehazi wayengaboni ukuthi ebone ngani sebegombolozelo sebenqothile. Thandazo kaElisha wawuyikuthi ngawe uyavulwa amehlo abone ukuthi abasehlangothini lwabo ezilongu beloNkulunkulu banganani. So mbone ngani yikho kuhluphayo mfundisi. Anjabona ukuthi Gehazi wayesesesaba. Lathi singehlwe kuvulwa lawa amehlo sizakwesaba kuyona le impi ende singesaba kwesinye isikhathi isilwane sibhonga sizaphuma ngaphandle kwesibaya sibe sengozini. So kufanele sivulwe amehla komoya sikuzwisisa ukuthi uJesu ungumnqobi. Sekuzwisisa ukuthi abokuhlangothi lwethu banengi kulabo kuhlangothi njani lwesitha. Siyakubongela silokho siphakathi kwale incwadi kaSambulo chapter 12 kanti sini isiqoqo la sencwadi kaSambulo ngo12 kungani iSambulo 12 efanele ubana abe incwadi emele iveze indaba yezingilosi ezintathu ikakhulu bathandekayo nxa sibhekane lempi enkulukazi ezayo ngesikhathi sokucina. uSambulo ngo12 uhlaveze kuvesi ngo7 qala khona pha ahlashe ukubana kwaba lempi ngaphi ezulwini. Into lesimesizwisisa ukuthi impi le yaba khona umhlaba ungakadalwa umuntu la yaba khona impi endaweni epheleleyo okwamilayo kuLucifer uNkulunkulu wakubekezelela akuchasiseke ukuthi kwamila njani kodwa kwaba lempi baswela indawo ezulwini ebese sithi nxa usehla usiya kuvesi ngo11 usiya ku13 achaze ukubana maye thokozani mazulu maye kuwe emhlaba ngoba uSathani usephoselwe emhlabeni ekwazi ukubana isikhathi sakhe sinjani sifitshana. So ihlendlalele ukubana sesisempini angithi phela sokusiba lendingeko yodaba lwengilosi ezintathu ukubana siphume njani kunqotshwa ngayiphi indlela kuphethwa ngayiphi indlela. So uSambulo ngo12 esesenta khona phana kwebhuku lika Sambulo kule ama chapter ngo22 yena ngochapter 2 yiyo indikimba yendaba ukubana sisempini singakukhohlwa lokho. Ibandla lifakwe kuzigaba ezimbili mfundisi umlilo kule kuthiwa yichurch militant ibandla lisempini ichurch triumphant ibandla senqobe. Khathesi sisempini empini kuyalinyalwa kuyafiwa kuba la siwathi ngama casualties. So konke lokho esikubonayo singena phakathi kwakho ngimpumela yokuthi singaphi sisempini kodwa isiphetho siyanqoba. All right ngezinye indlela uthi ukuthi umhlaba uyahelelwa nxa sisemhlabeni siphakathi kwama labor pains kubuhlungu ungathalaza ngapha kuyafiwa uthalaze ngapha kule impi eUkraine. So siphakathi kwempi impi le idinga ukuthi thina silwe nothi ngezikhali zethu kodwa siyilwa ngezikhali zakomoya. Siyabonga abathandekayo. Akungifundele ivesi akayithinta gijima phezulu kwayo uSambulo ngo12 ivesi ka7 sesifika evesini lika 9 ithi kwaba lempi ezulwini uMikhayeli lezingilosi zakhe balwa lomgobho kwathi umgobho kanye lezingilosi zawo lawo walwa labo kodwa wawungela mandla kangako njalo wona lezingilosi zawo balahlekelwa indawo yabo ezulwini. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi inyoka leyana endala ethiwa ngomubi loba uSathani odukisa umhlaba wonke waphoselwa emhlabeni kanye lezingilosi zakhe. Siyabonga. Amavesi la aveza impi enkulu phakathi kobuhle lobubi njalo le impi ivela ngokuthi isezulwini. Kungenzeka kanjani ubana kube le impi eqayisa ezulwini endaweni epheleleyo na? Khona kuzwakali kuhle akuchasiseki kahle kuthiwa yimfihlakalo ngathi mystery ukuzama ukuchasisa ukuqala kwempilo yikuzama ukuyivikela ucinisa uyidefender ucinisa sithi kwaku right ukuthi bekhona. Now kuthiwa kwamila kuSathani waloyisa
ukuthi abe phezulu komnini mandla wonke. Yeah. So kwaba khona ezulwini kwaba lokubeke njoba sikwazi ukubana uJehova uluthando. Wambekezelela wamncenga yikho engazange ambhidlize khona phana. Kwase kusiba lokungazwanani vele yini esikhuluma ngayo. Baswela indawo ngoba ukukhanya lobunyama ngeke kwahlala ndawonye. Angithi phela waswela indawo waphoselwa emhlabeni. Yiyo impilo. So siphakathi wakhona phana uSathani vela alwisana lakho isimilo sika Jehova. Akazwisisi luthando olungaka. I-challenge yakhe luthando luka Jehova. Yimpi yakhona kodwa silwelwa phezulu kwami lawe ngenxa ngendlela esathengisa ngayo ama-title desert engadini yase-Eden. Okay. So isiphetho still lokho emphasize siyanqoba ngoba uJesu wenze njani? Wanqoba. Bengifuna ukuthi ngithinte lapha ngifundisa ukuthi indaba yokuqalisa lokuqhubeka lokuphetha kwempi esiphakathi kwayo iyaveza incazelo yesimilo sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu luthando. Umbuso kaNkulunkulu usekelwe phezulu kothando. Kunjalo. Uthando kalubambi ngamandla. uSathane waphiwa ungayifunda kuhle kugwalo uPatriarchs and Prophets isahluko sakuqala why sin was permitted. Ukuthi uNkulunkulu uluthando kabambi ngamandla wadala izidalwa zonke zadalwa whether kumbe zingilosi kumbe ngabantu wonke wadala ephe wonke umuntu ukukhetha. Uthando lu-involva inkululeko ekukhetheni. So uSathane yikho okwenza ukuthi impikiswano le ilokhu iqhubeka ngoba uNkulunkulu uvumile ukuthi uSathane akhethe ngendlela akhethe ngayo. Lezi ngilosi ezasalayo zikhethe ngendlela ezakhetha ngayo. Ngile quotation lapha ithi page 34 kulokho kade ngikutsho. Ukuthi God desires from all his creatures a service of love that springs from appreciation of his character. He takes no pleasure in forced obedience, and to all he grants freedom of will. So ithi lapho uNkulunkulu izidalwa zonke ufuna ukuthi zimkhonze ngokumthanda lokumamukela ukuthi ungubani umdali zimkhothamele ngokufuna. So wonke sonke isidalwa siphiwe indaba yokukhetha. Yikho lapho kweme khona indaba yonke. Yes. Bengithi mina nxa kusilwa inkunzi utshani obulimalayo. So thina siphakathi kwempikazi efana nayo sina siphansi emhlabeni. So impilo enxa ilwiwa abalimalayo abahluzukayo abagulelwayo yithi. So ukuthi size sinqobe yikuthi asibeni sehlangothini lukaKristu. Lapha kulethu ivesi kaLuke 11 verse 23. Uthi yena lo ongelami umelana lami. La lo ongabuthi lami uyahlakaza. So singayekela ukuba ndawonye loKristu sizahlakaza. Ekugcineni sibe sesihlakazo. So kuhle sibe sehlangothini likaKristu. Yes. So akula muntu ongela hlangothi. Simele sithathe iside. Akula neutral person. So intweni zonke kulo hlangothi esiluthathayo. Either uthatha olukaKristu kumbe uthatha olukaKristu. Yes. Sifundani njalo bathandekayo kulama verse sanibona siwabale kathesi maqonana lokuzikhethela. Singachaza njani indaba lelungelo lokukhetha na? Indaba yokukhetha mfundisi iqhatheke kakhulu. Ngaletha umzekeliso kwabantu abathetheneyo. Angazake ngathokoza ngokuthi umkami ungenzela ukuthile kuyimi engilayile ukuthi akwenze. Ngibe sengithokoza ngithi mina uyandithanda. Uthando luvezwa ngokuthi enze engicabangela kusukela enhliziyweni yakhe. Ngibe sengithokoza. Namhlanje ngithi ngiyavula isikhoma sami ngithole ngifakelwe umphako phakathi. Anithumanga umuntu. Hayi. Ngahle ngathokoza ngoba mbona ukuthi lo muntu uyandithanda. So ukukhetha kuyahamba lothando. Kuhamba lothando. Ungabhanjwa ngamandla. Yes. All right. Okay. Yeah. Ufuna ukuthi njana nje sosizwe indaba lezi.
abantu kwakuthinta nje ukuthi akula middle ground. Nxa ukhetha uba sehlangothini olulodwa. So ekukhetheni futhi kule nkululeko. Right. So nxa kule nkululeko umuntu uyenza ngokusuka enhlizweni. Alright. Yes. Right. Cabangisisa ngokuqhakatheka kokukhetha ekakhulu ukuthi kwakuqhakatheke kangakanani kuJesu Kristu ngokwakhe. La nxa wayesazi ukuthi ukukhetha kwakhe kuzamthugamela ekufeni. Kusifundisani ukunanzela ilungelo lokukhetha nxa sikhangelele indaba kaJesu Kristu na ngokukhululeka na? Indaba esifundayo lapha na ukubana iloba kwakuzamthungamela ekufeni wakhetha ngoba wayesazi ukuthi umphumela wakhona uyikuye. Ungananzelela even labafundi babekhetha bengakhethi lempilo zabo. Right. Bakhetha ukuthi ungangcono bafe balale. Angithi phela Yes. bekhethe uJesu. So entweni zonke indaba yokukhonza yeyeme ekukhetheni. Yikho kucina kusenza kwangani isiKristu kumbe uNkulunkulu akala mandla ngoba wayengakhetha ukuthi abambe uLucifer ukuthi lengilosi zimkhonze ngamandla. Kodwa uthando lunjalo. Uthando luyavumela ukuthi ungangikhetha kumbe awungikhethe okuthiwa yi-religious liberty. Alubambi ngamandla. So lo Jesu yikho esengadeni yaseGetsemane. Uyakhetha uNkulunkulu amfosanga ambamba ngamandla kodwa uyakhetha uthi uNkulunkulu intando yakho kayenziwe. Ngicela amandla ukuthi intando yakho yenziwe kimi. Lokunyama sokubuhlungu wakhetha ukuthi aqhubeke ngakho. Wayengabanjwanga ngamandla. Uthe uqala ukukhuluma wathinta kakhulu isisusa sempilo esiphakathi kwayo. Konke lobana uSathane uhlasela akusifundele uSambulo ngo-12 eseka4 leka5. Ivesi ngo4. Umsila wawo wakhucula ingxenye yesithathu yezinkanyezi emkhathini waziphosela emhlabeni. Umgobho wema phambi kowesifazana owayesezabeletha ukuze ukuthi umntwana angazalwa uhle umchwabadeli. Verse 5. Wazala indodana umntwana wesilisa ozabusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Umntanakhe wahluthunelwa phezulu kuNkulunkulu lasesihlalweni sakhe sobukhosi. Asike sikhangele lokho kuhlasela. Siveza ukuthi kwaqala nini, kwaqala njani. Umaforo ke wathinta lapho ukuthi indaba yokuhlamuka yaqala umhlaba ungakadalwa. Right. Ezulwini khona ngale. Kodwa siyibona isuka njengoba ivesi esike sayifunda ikhulume ngokuthi umgobho lengilosi ayizidukisile indawo ayisatholakala ezulwini. So impi yakhona yaqhubekela lapha uAdam lomhlaba. So ikho sibona ungayifunda kuMateyu ngo2 ivesi ngo13. Yikho okuvezwa ivesi esifunda ukuthi owesifazana olibandla esezele umntwana oyindodana uJesu uSathane wayefuna ukumchwabadela. Yes. Singakhumbula uHerod wathi abahambi izazi ziyemkhonza ubuye zimnike ireport layo ufuna ukuyamkhothamela. Alright. Kodwa esikufundayo okujulileyo ukuthi uHerod wayelenjongo ukumbulala uJesu ngoba wayezile njengenkosi. So wayewuza umbuso wakhe siba threatened. So sikho siyibona iqhubekela lapha ekuzalweni kukaJesu. So kusho ukuthi uSathane wayesizwa umbuso wakhe usengozini. Yes. Sibe sesibona ke impi iqhubekela uJesu eqeda ukubhabhathizwa iqhubekisiye enkangala. Right. Lapho uJesu anqobe khona. Unqoba njani khona ngale enkangala? Yeke sengifuna ukuzwa. Usesenkangala seseqanda ukubhabhathizwa ngoba indawo yethu vese khana uKristu uyanqoba uSathane njani uyehlulwa. Usesitshela ubana elusane wafumana amchwabadise kodwa wanqoba futhi elusane. Usebhabhathiziwe unqoba njani esebhabhathiziwe? Kuyini kwamnika amandla konqoba? Thina kusifundisane indlela anqoba ngayo. Esikuthola lapha ngokunqoba kukaKristu. Yes. Uthintile lapha uMrs Mhlanga ngendaba kaMateyu 2:13. Ekela ngithinta uGalatia 4 verse 4. Ethinta ngokuthi
sifunde lapha Galatians 4 verse 4 uthi yena lapha kodwa kwathi isikhathi sesiphelele uNkulunkulu wathumela indodana yakhe yazalwa ngowesifazana yazalelwa ngaphansi komlayo esikunanzelelayo ukuthi uJesu uzalelwa ngaphansi komlayo okwenza anqobe uJesu ukuthi uNkulunkulu waletha isivikelo sesibala laphana iprotection yayikhona ilizwi liyafika kuJosepha ukuthi kabasuke babalekele ngapi eGibhithe so ngezinye indlela okwenza banqobe lapha yikuthi uNkulunkulu wayesehlangothini lwabazali baka Jesu yikho lapha nesithola khona ukuthi uJesu ekunqobeni kwakhe unqoba nge-rod of iron so labo lasezimbolini zethu uKristu engasinqobela enganqobela abantwana ngokuthi abazali bame ngaphi okunye mfundisi ngisaselaphana futhi ukuthi enhlane ke ungawuzathatha lapho awube sengifuna ukwengeza khona ukuthi okunye kwakhona okwenzakalayo uJesu kuzilingo zonke ezazibuya uJesu wayenqoba ngelizwi wayebuyela ethi kulotshiwe ukuthi so lathi kubalekile ukubana asibaleni ilizwi ingqondo zethu zigcwale ilizwi likaNkulunkulu nxa singena ezilingweni sithi kulotshiwe ukuthi siphile ngokwelizwi ikwathi umuntu akayikuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngelizwi singenza njalo kuyasincedisa ilizwi liba yijurawoli yengqondo ligcine it fortifies the mind ligcine ingqondo ivikelekile uzanqoba lezilingo zonke so asifundeni sikope kuJesu sizanqoba ungikhumbuza isahluko esika great controversy esithi sona scriptures are a safeguard okungasiyenza sivikeleke yimibhalo bathandikana singafunda sibale silesivikelo so kuqhakathekile ukuthi sifunde siyabonga akusifundele njalo futhi uPsalm 12 ivesi lika 6 lelika 9 u4 sesimbalile okay uvesi ngo6 ithi owesifazana wabalekela enkangala endaweni ayeyilungiselwe nguNkulunkulu lapho ayezagcinakala khona okwensuku ezi1206 uvesi 9 awesesithi umgobho omkhulu waphoselwa phansi inyoka leyana endala ethiwa ngomubi loba uSathani odusa umhlaba wonke waphoselwa emhlabeni kanye lezingilosi zakhe siyabonga singabala amavesi ambalo laphana ufuna sesikhangele lamagama amana uyangikhwanisise sawuchaza singachaza njani limfanekiso udrago owesifazana umntwana ongumfana intonga yensimbi yes ungafunda uSambulo 12 ekade silokho esiyifunda ungafunda uverse 7 wakhona uyachaza ukuthi umgobho uSathani uDevil abese sivezela ke ukuthi owesifazana kukhulunywa ngebandla so ku context le kukhulunywa ngebandla likaNkulunkulu umntwana ongumfana nguKristu ukanti intonga okuthe uzakusa ngayo kuthiwe ngeyensimbi kutshona uba ibe intonga yensimbi uthi ukuthi umbuso wakhe uyakunqoba ingunaphakade uhlala vele unqoba awephuki yes unjengedwala la eKudala chapter 2 okay njalo sikuthi ukuthi umbuso wakhe uza kunqoba awephuki ukunqoba kaKristu kusipha themba bani leqiniso bani kithi ngosindiso lwethu njalo kusivuma ukuthi kuthi ukunqoba khonoko kusinika themba bani la ngosindiso lwethu sibizwa sithiwe singamaKristu singabalandeli bakaKristu nxa uKristu wanqoba njengoba sisitsho kusihloko sethu uKristu uyanqoba uSathani uyehlulwa nxa uKristu enqoba elokho enqoba lathi siza kunqoba asivumeni ukugqoka uKristu singaziphileli siyakunqoba lokunqoba akulampi eyakusehlula ngoba yena esimlandelayo akehlulwampi akazake ehluleke akehluleki asibambeleleni kuJesu lizabona izimanga siyanqoba sihlobo esithandekayo yiko uYesaya 41 esikhumbuzo ukuthi singaphile amandla singaphile amandla singesabi
uNkulunkulu wethu. Right, kungani isiqiniseko sokusindiswa nguJesu sisiqiniseko sokunqoba uSathane njalo siqhakathekile kithi. Kungani lokhu okuchiyo nguPaul kuFilippians 3:9 zacabana lesibhalele verse kumele kube inkambo yethu okuchiyo nguPaul kuFilippians 3:9 kumele kube inkambo yethu. Ithi lapha ngitholakale kuye ngingela kulunga okungokwami okuvela emthethweni. Amen. Kodwa lokho okungenxa yokukholwa kuKristu. Nansi right. Okuvela kuNkulunkulu njalo okungokukholwa. Kungenxa khonokho ukubala khonapho kumele kube inkambo yethu. Akuseyimi imphila. Yeah. Vele ukulunga akulalo yedolungileyo. Yeah. Ukulunga ngokukaJesu ngokukaNkulunkulu okuthiwa imparted righteousness, imputed righteousness. It's imputed, it's imparted futhi. So siyaqokiswa ukulunga kukaKristu. Akuseyikho kwakho wena akubonaka vele uyisaya ukuthi ukulunga kwethu konke unezinto ezinjani bakithi ezingcolileyo. So ngokuqoqa sizanqoba akuseyi vele wena ubalwa kumbali yomhlaba kukhulunywa ngoJesu lesitha onqobayo nguJesu ungangena wena khona pha uyanqoba kakhulu. All right. Yes. Ndisekuthintwa ngumaforo ukuthi sifanele ukuphenduka. Yeah. Imputed righteousness lesiphiwayo kayinge emsebenzi kasenzanga lutho ngoba singeke senze lutho lulungile. So nxa simamukela uJesu ezimpilweni zethu uyasipha lokho kunqoba asilawule ukulunga kwakhe kubalelwa kithi kubalwa ukuthi okuyikulunga kunjalo. Yes. Ngifuna ukungezelela ngevesi esithola ku1 John chapter 5 verse ngelika4. Right. Uthi ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyawunqoba umhlaba. So abese sithi khoma lapha lokho okunqoba umhlaba yikukholwa kwethu. Nansinda. So ukukholwa kwethu kuJesu yikho kusenza sibe ngabanqobi. Right. Akungifundele uSamuel 12 verse ka10 leka11. Verse 10 ngasengisizwa ilizwi elikhulu ezulwini lisithi khangela ukusindiswa sekufikile lamandla kanye lombuso kaNkulunkulu wethu kanye lobukhosi bukaKristu wakhe ngoba umangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu emini lebusuku usephoselwe phansi bamnqobile ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo ngabakuthandanga kakhulu ukuphila kwabo ukuba besabe ukufa. Siyabonga nxa silalela amavesi nalawa sinanzela ukuzinikela kukaKristu kumenza umuntu abe kuliphi izinga yena eluthilo lomhlabathi ukufela uNkulunkulu njalo futhi kusikhuthaza kangakanani ukwazi ukuthi umangaleli wethu wanqotshwa ezulwini njalo waze wanqotshwa ngisho lapha emhlabeni. Yabona mfundisi uyiphinde indaba lena futhi intengo yolutho yeah iveza ukuthi iqhatheke okunganani. That's right. Loba ungambheka njengothuli kanje kodwa nxa sesikhangela ukuthi ukuze kuhlengwe mina kusetshenzisweni kuthengwe ngosimakade indodana yakhe yesetshenzisiwe bese kuletha ivalue yakho ukuthi umuntu uyini uqhakatheke okunganani. So balaleli lababukeli siqhatheke kakhulu ungavuma umuntu ekudelela. uKristu uyasithanda wasenzela konke ukubana kusindiswe. Omunye lobayo uthi yiloba ngabe kwakulomuntu oyi1 owaye elahlekile edukhile uKristu wayeza kuza azomfela ngoba ukuye kwathintwa ngumhlanga umbuso kaNkulunkulu weyeme ethandweni lukaNkulunkulu uluthando uthando lungenza yiloba kuyini. So indlela esiphila ngayo sesikwazi ukubana thina siqhakathekile loba sisenza siluhlanga olukhethekile siqhakathekile. Siyabonga kakhulu ukhona lokwengeza lokho. Yeah sinanzelela ukuthi indlela esathengwa ngayo kasithenganga ngesiliva elibhubhayo kodwa uKristu ngempilo yakhe ukuzinikela kwakhe emthini weCalvary kafelanga umuntu oyedwa wafela umhlaba wonke. So khonoko kuyasivezela sobala ukuthi siqhakathekile uqhakathekile.
Right. Ukwazi ukuthi uKristu wamnqoba uSathane njengama Kristu noma singangena phakathi kobunzima obukhulu obulethwa nguSathane, kufanele yini sihlale sibabaza ukuthi uSathane ulamandla. Singaba sikhala njalo nje. Yeah. Nxa sikwazi ubana uKristu asinqobela. Inhlezi ngisizwa abantu behlala bekhala. Kodwa kusinika gunya abantu lokho. Ukuthi uKristu unqobile, umbusinqobele. Usinika isibindi mfundisi. Phakathi kwempi esiphakathi kwayo, kumbe ukugula, kumbe ukugulelwa, kumbe ukuswela, kumbe ukufelwa. Kuyasinika isibindi sokuma ngoba sivele sisazi ukuthi isiphetho simi njani. Khona lokho kuyasincedisa. Ivesi esiyifundileyo mfundisi ikhulume ngokuthi lava ababonakala besezulwini bamnqoba ngegazi. Right. Bamnqoba njani ngegazi? La ngelizwe ukufakazi kwawo. Ake sikuchaze khona. Right, ngifuna ukuthinta indaba kaJesu lokufa kwakhe. Ibe indaba egudwini. Ngoba nxa sikukhangele umuntu ofayo even kusempini umuntu onqotshwe. Kodwa uKristu wafukufa okunqobayo, okuyikunqoba ngoba wathi efile waphinda wavuka. Yikho esithi yimi ukuvuka lokuphila. Bheka ngiyaphila iphakathi. So uKristu igazi labo ukuthi abanqobe ngegazi, abanqobe ngalelo gazi elachithekayo ngoba ukuchithwa kwegazi lukaKristu bekusitsho ukunqotshwa kukaSathane. Ngoba uSathane indaba yakhe mfundisi anti ibiyikuthi kusukusela ekuqaleni sithe sabona engenelo Adam lo Eva isihlahla angithi wakhwela phezulu kwesihlahla wawisa abadala bethu sona sangena. Sibona ekuphetheni uJesu nxa esezonqoba simbone enqoba emthini la kumela esihlahleni. So uJesu zabona ukuthi indaba ilapha izinyathelo zika Adam lapha ahambe khona esehluleka. uKristu uhambile ukuthi akukhansile anqobe lapho Adam ehle. So igazi lona lelo uKristu alichithileyo yiligazi esinqoba ngalo. So usho ukuthi yikho engafana ubana afe elusani. Isikhathi sasingakafiki. Ungayikhangela vele indaba le izulu lalihlelekile vele. Ukwathinta umaphosta lapha ukuthi uGalatia 4 uthi ngokugcwaliseka isikhathi sathi sesenele. Ungakhangela ukufa kukaJesu usuka kuSambulo chapter 8 uza kuthola kwakucacisiwe ukuthi ngesikhathi esinje kuza kwenzakala ngesikhathi esinje. Indlela ababefuna ukumbulala ngayo ukumphosa kuklifu lapha yiko kuthiwa wazi kihlula isikhathi sasingakenele sathi sesenele njengoba sethintile uthi sono saqala ngapi emthini inyoka isesihlahleni lapha uJesu wayemele ukufa ngapi emthini ayinqobe isihlahla sona lasana kwakungene ngokudla yikho wahamba enkangala wanqoba futhi so wayekhansela konke kwakwenziwe ngubani nguSathane ukuthi aveze futhi ukuthi engumuntu wenyama kuyanqobeka kuyenzeka konke lokho. Ngithathekiswa njalo ukuthi yena wanqoba futhi la ngelizwi lokufakaza kwakhe. Nxa uthola ngelizwi lokufakaza kwakhe kuyini esikufunda lokufakaza kwabo? Kuyini esikufunda ngakho khonokho? Sile ndaba ethi I will go. Right. Ngezinye indlela ungaphila ku society kumbe ngithi lapho esiphila khona ungafakazela uKristu awuzi ukuqina ekukholweni. So okungasinika ukuthi sigqugquzeleke empilweni zethu yikuthi sihlale sifakaza ngoJesu ngoba nguye wanqoba zonke lezi zimpi. So thina singabafakazi bakhe singabanqobi ngenxa ukuthi siyamfakazela. Siyabonga. Yes. Ungifuna ukuthi kuthinte lapha mfundisi imbali esilayo yabafundi bakaKristu ukuthi ekufeni kukaJesu lekuvukeni kwakhe ilizwi ababeliphethe ukuthi uvukile. La nxa uSathane impi yayisithi bangaqhamanga balethe lokho kodwa abafundi babephethe ilizwi eliqinisileyo
ubonakele kuKephas, Yes. ubonakele kuCleopas, besiya eMayas, ubonakele ku-upper room, ubonakele so ilizwi lobufakazi kokuvuka lokunqoba kukaJesu yilo elanqobayo abanqoba ngayo. Even ama-reformers uSathane ebhonga esidla amahabula banqobe ngelizwi ngoba ilizwi lalisusiwe ngesikhathi lesiyana ebantwini ukuze abantu baduke, kodwa babisela abantu elizwini banqoba ngokufakaza ukuthi uJesu nguye yedwa osindisayo, abantu abamukela uJesu, abantu abamukela intando kaNkulunkulu. So yibo ubufakazi engibuzwisisayo ukuthi kukhulunywa ngabo lapha okunqotshwe ngabo. Siyabonga ngendlela sithi thina kumphakathi wonke nxa ufuna ukunqoba phila ngaleli lizwi kaNkulunkulu. Amen. Dlana leli lizwi kaNkulunkulu. Yes. Hambe efakaza. Hambe ezenjani? Fakaza. Nxa ufakaza kuyakunika ukulangathela ukuthi ufunde ngamandla. Yes. Ngibona ngani njengabalaleli kasithatheleni phezulu indaba yokuthi I will go ebechiyo ngumaphosa lapha. Yes. Asihambeni kwenza ukuthi sibe lamandla okufakaza. Awusoze unqobe uhlezi kuphela. Sinqoba ngoKristu wasifela, sinqoba la ngelizwi kanjani lokufakaza. Akungifundele uSamuel 12 verse ka14 kusiya ku16. Verse 14. Ithi owesifazana lo wayephiwe amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuze andizele endaweni ayilungiselwayo enkangala lapho ayezagcinwa khona okwesikhathi lezikhathi engxenye yesikhathi lapho inyoka eyayingeke ifike khona. Inyoka yasikhupha amanzi emlonyeni wayo angathi ngumfula ukuze ifice owesifazana imkhucule ngesikhukhula. Kodwa umhlaba wasiza owesifazana ukuvula umlomo wawo wasuginya umfula owawukhutshwe ngumbhobho emlonyeni wawo. Right, siyananzela manje athi sokuhlasela kaSathane ehlasela wesifazana ebandla kaThixo lokungenela kukaThixo nhlangothi lwabantu abakhuluma bakhuluma ngani ngalamavesi asanibona awabale. Wesifazana enkangala kambe enhlane enkangala kumbe enhlane lawo mazwi achoni sikhangele konke lokhu kokubili. Alright. Lezi nsuku ezibaliswele siyana sike sixoxeni indaba kabanzi. Ngasikhuluma ngowesifazana sikhuluma ngebandla, sikhuluma ngebandla likaThixo. Kuthiwa ngesikhathi lesi wanikezwa impiko waphaphela wayanga enkangala. Now into eyayisenzakala bese sinikezwa leminyaka ethile khona phana okuthiwa yi1260. Ungazobala uEzekiel ngo4 verse ngo4 siya ku6 lo Numbers ngo14 verse 34. Yes. Uthi yena usuku lumeleni umnyaka nxa kuyiprofesi ekuchaza. So abataticha isprofeti lesi abaleyo umbono okuthiwa yi-historicist view bavumelana ukubana lokhu kwaqala ngo538 AD kwaya qina ngo1798. Imbali yakho leyami nxa sizibala kuhle ziyakuvuma khona lokho ukuthi ngesikhathi sona lethi kwaba lokuhlukumezeka kwebandla, ibandla lahlukunyezwa ngamandla ayekhona ngaleso sikhathi kwaba nzima esiwathi ngama dark ages. So esikutholayo ukuthi uJehova ngesikhathi sobunzima esinjalo walivikela ibandla lakhe, walondla, waligcina. Yisho isikhathi futhi esaba khona labovula indlela bethu kwaba khona labantu esibathi ngama reformers bathola amaqiniso athile babuyisela lapho ibandla laselilahleke khona. Yikho kwavuka khona oWesili, oMartin Luther, ngokuchiyana kwabo. The list is endless singabaqamba lapha. Kwafa futhi abantu abanengi, oJerome, Hasi, bafa abantu befela ukholo lwabo. Kodwa loba babesifa uJesu wayeba protect, wayebavikela. Yikho namhlanje silokho sikhuluma ngalo naleli ivangeli sithola uNkulunkulu onakekelayo, olokhe lathi ohambisayo lona lolu daba.
umaforo ufuna uyamkhumbuza enye indaba ukuthi ngesikhathi sona leso kuqalisa ukuvuka ababesala. Yes. Siyayikhona yalesi sikhathi. Yeah. Kuthiwa babebizwa kuthiwa ama-waldenses. Yes. Abakhetha ukuyahlala egangeni. Besearcha umbhalo. Bhalo, yeah. Ukholwa ilizwi likaNkulunkulu. Yeah. Ngithe mfunda ithi khona babe chumayela esuka egangeni. Yeah. So ilizwi lobufakazi Yeah. azange lilitsho, yeah. umbhalo babe even kuthiwa ngesikhathi sakhona mfundisi kuthiwa i-dark ages okunye kwakusenziwa ukuthi isibane esililizwi likaNkulunkulu sasisusiwe. So umhlaba usibekelwe ngumnyama omkhulu. Bona amalutshwana ama-copies ayikhona babe wafunda ezintabeni khona ngale befaka imbhalo ekhanda befundisa abantu ababo beqhubeka iflame ingacithanga. Ngize ngikhumbule ukuthi ngo-1620 uNkulunkulu wenza indaba kwavula iNew England. Kuthiwa abantu babalekela ukuhlukunyezwa e-England. Ukugcwalisa. Yes, ukugcwalisa ukuthi uNkulunkulu walinakekela njani ibandla lakhe. Kuthiwa ngo-1620 imbali ithi omama labo baba ababedinga ukuthi bayehlala bakhonza uNkulunkulu ngokutsho kwezinhliziyo zabo. Right. Bayizuza indawo ebizwa ukuthi United States of America kathesi. So uNkulunkulu wali protect ibandla, walinika amacebo, walinorisha, waligcina, walifida. Ngasona ngeyindlela sithi thina abathandekayo ungaze ungene phakathi kohlupho bani. Kodwa nxa umele uJehova uNkulunkulu uyakunakakela uyakugcina ebunzimeni. Yeah, sikhona lapho mfundisi. Right. Iqiniso laloba kunjalo uThixo waba labantu bakhe. Right. Njalo uThixo uba labantu bakhe abathembekileyo nje bana sibona umumo esikiwo lapha kuthintwe ngendaba ye-dark ages lapha. Amakholwa abulawa ngaleso sikhathi they were over 50 million. Abantu abaningi kakhulu abafayo uSathani ezibonakalisa kodwa sithola ukuthi impi yakho ekugcineni uyanqotshwa. Uthintile lapha ngeprofesi ye-1260 leya iyasincedisa embalini ukuthi wona umnyaka ngesiprofeti lesi isiprofeti lesi ukuthi ilanga limele umnyaka wodwa. So sikubambisisa ukuthi umnyaka wona ngwawo le 360 days. So lapha ukuthi kuyathintwa ngendaba ze half a time kusincediseni ukuthi i3.5 years lezi amaKristu ayiphakathi kobunzima. So ubunzima lobo bungafiki lathi singazilungiselela ngokuthi sibe sehlangothini lukaKristu ukuthi loba sihlangana nobunzima kasibe nethemba ukuthi ubunzima bakho buyadlula. Siyabonga. Asibe nethemba ukuthi ubunzima bunjani buyadlula. uJehova uyabagcina banjani abangabakhe angithi. Right. Kambe ulobunzima bani empilweni yakho obuqeda amandla kepha kunjalo uNkulunkulu owaveza indawo yokuphephela uzakondla lanxa njani ulobunzima bunjalo. Akusifundele uSamuel 12:7 njalo. Sike sikhangele insali yokucina kaNkulunkulu. Yes. Ivesi ngu-17. Yes, 17. Yes. Ngakho umgobho wamthukuthelela owesifazana wasusuka usiyakulwa impi lenzalo yonke yowesifazana. Right. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu bebambelele la kubufakazi bukaJesu. Umgobho wema ekhunjini lolwandle. Injongo kaSathane iyini bathandikayo? Sesimbalisile ulwa lendodana, ulwa lebandla, ulwa lensali. Injongo kaSathane iyini? Ibonala kanjani inkani yakhe kule impi na? uSathane vele akavumi ukuthi unqotshiwe. Akufunayo yikuthi uyakwazi isiphetho sakhe. uSambulo ngambala chapter 12 yena leyo kuthiwa uyazi ukuthi isikhathi sakhe sinjani sifitshane ukuthi isiphetho sakhe siminjani. So ufuna ukuhamba labanengi lapho ayakhona. Kuthiwa wasesiza ulwa lalabo abagcina umthetho kaJehova insali laba lobufakazi izimpawu zensalo lezi zensali laba lobufakazi bukaKristu. So enye indaba andawonto umuntu olobufakazi kumbe ngulethe ngalindlela ngusimplify ngithi ofakazayo udiliza futhi lani mfowethu isigodlo sikaSathane. So uSathane kafuni lo aphephe ufuna ukumpili uyalwa uyakwazi ukuthi futhi umuntu olobufakazi uleqiniso ngokuphelela kwalo angithi phela ulawo lo moya wesiprophet. So esingakutsho
ukuthi kasiqapheleni sibe kwazi. Uyazi ukuthi kunqobeka lula nxa ukwazi ukuthi olwa laye ngubani. Izikhali zakhe futhi ziyini. Kuyanqobeka. Lo mgobho lo wanqotshwa sihlobo esithandekayo. Asimeni isibindi singethuki. UJesu ulali ibandla lakhe lesikhathi sakhathesi. Vele ukuthi remnant mfundisi Mlilo insali kutsho okuseleyo angithi phela uyabona ihembe yakho le kungasala elinye ilembu isathungwa khona phana leli guge lelithi nxa selisele ilembu elifana lalo naleli sithi insali loba sokuyisikorobo lisele angithi phela lilempawu zalelana lembu original so linjalo lona leli bandla imnyama asoze libe yiblue alispeech lilokho linjalo impawu zona lezi zinjani zikhona zebandla lakuqala likaNkulunkulu eligcina umthetho kaJehova lobufakazi so singethuki insali khona asidingeni sihlanganeleni kulona leli qula elilindele uJesu ozayo masinyane. Siyabonga umaforo nxa ethinta indaba yensali lokufanana kwayo original. Kusalela kulokho kwe-original khona manje ukuthi enguzwayo lapha ukuthi ngubani manje oyinsali ngubani oyinsali. So uSathani vele mfundisi issue empikiswaneni leyi ingumthetho kaNkulunkulu. uSathani evubulaka lapha kwabazayithobela kaNkulunkulu bese ngichallenge ngifisa ukuchallenge amaKristu aphandle lapho ukuthi sibanenge simkholwa uJesu sibanenge sibotshwe yilolo thando sibanenge esilala sibabaza ukuthi uJesu ngiyamthanda uJesu kodwa ngizwisisa ukuthi uNkulunkulu uthando luzaveza ukumlalela uNkulunkulu kumele ukuthanda uJesu lokumlalela kuhambe ndawonye yikho okuvusa uSathani ulaka nxa singamlalela uNkulunkulu uSathani kakumqubula inyongo khona lo kakumhluphi so siyabe sisehlangothini lwakhe as long singamlalela uNkulunkulu so indaba enkulu yokulalela ungikhumbuze indaba lapho ukuthi omakwa kakhulu ngoLebhora uyabona nxa uhlohla kakhulu ama defenders ngcono achaya unyawo lwakho ukuthi ulimale so indaba lapha ukuthi uJesu uyanqoba so laba hamba laba lo Jesu abayinsali abasalelayo bayanqoba la bathembekile bayanqoba la so nxa bethembekile izilingo ziyabuya ngamandla kodwa i delayed match impi yakho nisinqotshiwe lapho letha isithembu sesiqhakathekileyo esiveza ukuthi hayi la nxa sihlaselwa kodwa vele kudala kulothi ukuthi sinjani sinqobile ngoJesu Kristu sibona njani ubuqotho bukaSamuel 12 verse ka17 asanokuyibula empilweni zethu kunkambo yokukholwa kwethu kungaziphi izehlakalo bani empilweni yakho ekhomba ukuthi wena usempini ake sikhangele lawe mlaleli lapho khona akukhangele yakho impilo ubusubonti sibisebili sisempini Isihlobo esithandekayo into azimanga kuhle siyahlaselwa abathi left right and center uhlasele uSathani uyazi ngendlela abhizi ngayo la ngendlela thina futhi esisuka serelax ngayo zihlobo asiphaphameni sisempini empilweni zethu lasemazweni amaningi uzathola ukuthi even inkululeko lebe sikhuluma ngayo yokukhonza ayikho abantu babanjwa ngamandla ukuthi bakhonze ukuthile asikuqapheleni khona lokhwana ayisondawo zonke lapho abantu abakhululeke khona ukukhonza ukanti yikho kukhanyeleleyo le ingqondo kaSathani kube sokusithi laba abamkhethileyo bangathola amathuba okumkhonza kuhle bekhululekile kumbe bemkhonze ngobuqotho umuntu bafanisela ukukhonza kwawo uNkulunkulu kasivakatshele asisize nxa sikhonza sike sathinta ukuthi akula middle ground la nxa ungoka Kristu ngoba ngoka Kristu nxa ungasekhohla ngothini lwakho kucace kuza kusiza ukuze singadlalisi amathuba so konke sikwenzayo nxa siphetha lapha ukuthi konke sikwenzayo kumele sikwenze ngobuqotho sikwazi ukuthi impi leyi esiphakathi kwayo uKristu nguye kuphela umeli wayo wayiqala uthi yena lo omela hambe kumele ahambe ngoba lo uKristu kanjani wahamba so sinyathele amanyathelo ama footsteps lapha anyathela khona uKristu walingwa lathi singobani ukuthi singalingwa
jayele kuzwa abantu besithi ukuthi singabantu benyama sizijustify. uKristu waba senyameni ukuthi laloba lathi silingwa siqiniswe ngaye. Sesingene lencwadi kaSamuel chapter 12. Singakhohlwa bana vele lesihloko sethu sithi sona uKristu wanqoba la siyanjani siyanqoba uSathani wenjani uyehlulwa. Sesifundile incwadi kaSamuel 12. Kuyini esikufumanayo kule incwadi okusiqinisayo noma singangena phakathi kwezilingo esihlangana lazo zonke insuku. Nxa sesifundisa izwisisa sibonani sithola impendulo bani esiqinisayo? Sisempini siyanqoba yikho engakutsho. Sisempini esinqobileyo sinqotshelwe nguJesu. Singethuki isihlobo esithandekayo asingeneni simeni isibindi zibotshwe izinkalo silwe ngoba sinqobile singethuki. uMateyu 16 verse 33 uthi emhlabeni liza kuba losizi. uJohn. Sorry. Yes. Ithi emhlabeni liza kuba losizi nini sibindi ngoba mina nginqobile. So loba yini esivelelayo i-outcome siyayazi. Kasiqiniseleni ngoba asithenjiswanga i-safe flight but landing we are sure siza lenda kahle. So asiqiniseleni ngoba ithemba limi kukhona lokho ukuthi uKristu sinqobe. Ukhona somewhere khonapha emhlabeni kumbe kobulawa noma ngapi kulo muntu osekulahlisile wakuchiya egcekeni kulo umuntu osekuthathele imali yakho kulo umuntu osokunika ubunzima obumangalisa empilweni yakho kodwa njalo uKristu wanqoba mana esibindi uNkulunkulu uzakwenza unqobe kukho konke ngoba wanqotshwa kudala. Amazwi akho okucina ususikhulekela ukuthi sibalaleli sikuzwisise ukuthi siphakathi kwempikazi. Impi leyi yanqotshwa kudala okwethu kuphela yikuthi sime ehlangothini lukaKristu. Siphikelele sibekezele sime ngoba singabanqobi. Amen. Siyakhuleka. Baba wethu osezulwini siyabonga ukunikwa amaqiniso kulesi sikhathi. Esikukhulekelayo ukuthi kunye labalaleli usivumele sime isibindi ngoba wena wasinqobela kudala. Bana lathi abadala labancane ekutholeni yona le message ngalesi sikhathi kuyaveza sobala ukuthi yona le message iqhakathekile kithi namhlanje. Okwethu kumele sibe yibufakazi sifakaze sime ngoba sanqotshelwa igazi likaJesu. Siyabonga mlimo ubusisa sona lesi sifundo ubususiphathisa nxa lathi sifunda kwangathi ungaphathisa ngitsho lezimilo zethu ekucineni kwesikhathi nxa usubiza kuphelile siloyisa ukuthi amabizo ethu alotshwe encwadini yokuphila ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen.